Dobrodošli ljudi, vi gledate Laki TV i danas ću vam pokazati da za gaming nije potrebno ništa specijalno od opreme za kompjuter. Ne mislim na kamericu, mikrofon i to, nego mislim na miš i tastaturu. Evo, sad ću vam pokazati moj miš. Evo, klasičan miš, ništa specijalno. Hvala. Vidite, i malo točkić, ima levi i desni klik i ovo može da se drži. Sve normalno, ima kabli, nije ništa specijalno. Tako da ja igram Minecraft, igram FIFA, igram GTA, igram svašta sa tim mišem. Samo staturu, ne mogu da vam pokažem ovako. Samo, morat ću ovako, samo da namestim tablu da vam pokažem moju tastaturu. Baš će staviti ovako umalo. Kao što vidite, to je obična tastatura. Ništa nije potrebno. Ja upravo renderujem ovaj klip. Kaže ok. Evo ga. To ćete vi vidjeti. Ja volim sad da ništa. Finished. Samo vidim da sam ga. Jer tu je. To je sve. Ovo fiske. Da. Znači, nije potrebno od opreme baš ništa specijalno, mislim na tastaturi miša, evo ga opet mi miš. Znači, ništa specijalno. I isto za monitor, sad ću vam pokazati moj monitor. Mislim da niste lepo vidjeli moju tastaturu, tako da ću sad da vam je pokažem. I evo nas. Vidite, ovo je najklasičnija tastatura. Kao što vidite, imamo najklasičniju tastaturu, strelice i ovo je najklasičnije, znači ništa specijalno. Isto tako i moj monitor nije ništa specijalno, nije neka posebna marka. Vidite, on je Philips. Vidite, Philips, samo da se isključimo. Evo, ušao sam u Camtasiu, moj klip, vidjet ćete ga sutra uveče. Tad ću ga izbaciti. Treba prvo da ga premestim u tablet. Vidite, Camtasia. I imam i Fraps, sve ste vidjeli. Ja mislim da je to za ovaj video. Ćao!